luego el himno del grupo en esloveno. First, the school choir, led by Mrs. Irina Del. Aquí en Eslovenia. We are so happy, so glad you are here. These are the students from Erasmus, but in this project we are working all together, not only we, but
bi rada povabila gospod Alenko Zupančič Strnad, da se zahvali za program in obenem lahko povem, da so z njo delali tudi drugi učitelji. En este momento quisiera agradecerle especialmente a la profesora Alenka Zupančič Strnad, que ha preparado este número artístico, y también a todos los demás profesores que han colaborado.